Alpha Mizo Production YouTube channel and to lengai thatu te chibai vekule February ni somni le pakhat sang ni somni pali ania NGO Coordination Committee NGOCC Bultuma Indo Myanmar ram ri hung le Free Movement Regime FMR ti top du lo lantir na ta na pung khom te chuan resolution pahni an pomani NGOCC huai hothian voin ni somni pakhat thani sang ni somni le pali chundar kat khan wana pa hola mi puyan pung khoma MZP President Pulal Thiang Liman akai fuaya NGOCC Chairman Pulal Matsuana Central UIMA President in Thua Soibokani pung khom te hian resolution pahni an pom te chu heng hiani pakhatna voin ni somni pakhat thani sang hi somni palia NGOCC huai hotami pui pung khom chuan India Sarkarin Free Movement Regime FMR ahlip le Indo Myanmar ram ri hunga tum hi tha kan tilawa kan do dal tak zetani Free Movement Regime FMR ti that le ani theina tur le Indo Myanmar ram ri hung border fencing ti tum hi thul ani theinan NGOCC malak mahi kan thop takani ti in an press release an ron ta langani 0 point press release an siama ram ria lung oilo na lantir an tum voin ni somni pakhat February sang ni somni pali khan Zoro General Headquarters chuan Zoro Office Executive Meeting an neya meeting a hian Free Movement Regime FMR le border fencing chungchang soiho ani in Nagaland State symposium neya Zoro Iowa Palaikal report nai thakani bok Zoro chuan Free Movement Regime FMR India Sarkarin li atum le India Sarkarin Burma le India inrina hung fencing atum chu tha tilawa do dal na po alo lan tir to a India Prime Minister nera memorandum alo the lut to in du lo lan tir nan Indian Home Minister Amit Shah lim po alo hal to ani Zoro chuan Free Movement Regime FMR India Sarkarin li atum le India Sarkarin Burma le India inrina hung fencing atum chu ati hlotin lo nan ma ala sel don ani ni som paruk February sang ni som ni pali khan Nagaland State notice India symposium on India Myanmar border issue na yaniya hei hi som kan ni angin Zoro ayo in UF Laruat Liana General Secretary atela notice India symposium on India Myanmar border issue ahian FMR li tumdulo na le border fencing dulo na lantir chungchanga notice mi puite abikin Nagaland Manipur le Mizoram te pheikhai rual taka kalhoni se antia notice India symposium on India Myanmar border issue a hian ramri hul khorem changa lungoilo na lantir ni se ti ania notice state rangten lungoilo na hi arwala nei ni se ti ani angin India le Myanmar ria hun rem changa lungoilo na lantir ani don ani ti in an press release an ron ta langani CMS Holidays tuan Europe Ramani Puibo Rag Nomlai tak Kuminjun Thai Hian Europe Group Tour kan wat sele don ta itlo turam le mun larzwalte France Kopui City of Lofty an Searchin Kopui moi chu fanpui ini anga Eiffel Tower level 2 na ate kan lonang sian lui pui chu longlian mangin fan ani anga France Ramlel in Luiro pui Versailles Palace te fan ani anga Khovel Huapo Football Club lar PSG Stadium te tlo ani bokang Switzerland Khuvela rammoi berte zinga mi Switzerland kan tlo tel dona rammoi tak opslang dung le thingtlang mun moi tak te tlo ani anga top of Europe dia soichin Jungfrau Yuk meter sang thum chuanga sang chu train le cable car te mangin tlo ani ang Italy rama hian Milan khopuya lemziak lar mai Leonardo da Vinci ko chhuak The Last Supper omna te tlo ani anga Khuvela Island moi le lar berte zinga mi Venice Island te fan pui ini ang Khopui moi Florence khopui te ihmubok anga Khuvela khopui hlon berte zinga mi Eternal City ti hiala soi Rome khopuya tur kan nei bokang Roman hun laya enum chhuana ro puile Khuvel thilmak pasari zinga telpha Colosseum re chu ahmun nge ihmu theibok don ani Vatican City Khuvela ramte berle Roman Catholic mun pui ni bok Vatican City le achunga museum ro pui tak Roman hun laya an put chhuak te ihmu theyang
Europe ramro puile amoy fang turin min lo panla sum hlom ni rem sang lo tan po thabia rul thei turin EMI in kan ti sak thei che ni puila hi tourist tam hun lai ani awangin registration ero ti rananga ye contact CMS Holidays Mission Veng Sikul Puikon Republic Road Aizawl Mizoram phone number 038923359479 9436353101 8414893498 8794631467 website www.cmsholidays.com Myanmar chuan sipai officer lian Brigadier General Pathum chu khopui pakhat an surrender awangin thitura an chung thurel sak an nia midang pathum te po wakai khopui surrender na an telve awangin dam chung lungin tang tura hrem an nia thamasa khan chaina ramri hnaya khopui poimo strategic town chu namtlem jok sipai ethnic minority fighter laka surrender ani na sipai officer lian ten telve wangin sipai sarkar chuan sipai officer lian te chu ahrema sipai tam takin thla engamoti Three Brotherhood Alliance sipai tenen anin ka hnuwa anral thuam te tungin sanste ta lokai khopui chu Three Brotherhood Alliance sipai ta hnena an hlana sipai ram enge mozat Myanmar sipai chuan an chana ni hemi tuma sipai ten ram an hlo hi kumtam tak chunga Myanmar sipai ten an hlo lian ber pakhatania hei wang hian sipai sarkar le an ma ni thlop tu te chuan na sataka soisel an hlo pha ani Three Brotherhood Alliance sipai laka anin peng nuwa officer tele an sipai ta chuan he mun hi an chua san Three Brotherhood Alliance sipai ta chuan an phal sakani Brigadier General Pathum thitura remjinga chuan lokai khopuya commandar potela heng namte hi media hnena an trong phal sak an nilawa Brigadier General dang Pathum dam chung lungin tang tura rem te chu he sipai te impact na anin nam hnoi wangani lokai chu Three Brotherhood Alliance ten khopuyan lak zinga alian berania nikum October tha atang khan Three Brotherhood Alliance chuan China ramri rule Myanmar marlama sipai te mun te an bei thut thuta khopui sang le sum don na mun poimo te an la ani Three Brotherhood Alliance chu Myanmar National Democratic Alliance Army MNDAA te Arakan Army ike taang National Liberation Army TNLA tangrual te anni Chagaing region Kalei Township tukin daruk le achan ve khan kanchi lam SSC le piso 3 omna chu mipui sipai tangrual chuan an vakapa SSC chuan motorin tahan nophila tuangzalat miawhla kolkul le var pui chevel te kalin sipai te hian vak kwalna sahle ni in tual chumi ten an soi SSC lai pui hi le plan chong kholama atla wan duai thak takin riat thei china tual chumi poi soi lo mi pali chuan liaman tuarani kalei in ka na report riat thei china chuan indona tel hi CDF KKG CNDF PDF vakok RKDF kalei PDF le LDF te anni pathian zara mi pui sipai le mi pui lama nun na chana nomlo mi pui sipai lamin an nor zela tuna hian a khat tokin thom hriat tur aum le thina mi pui lam chi ai lo turin an cha kwa SSC an ron lu te ni lem lo chuan apong apuya ral tlang kha afu ber lawang mani omna mun thewa lai pui le jet fighter laka kan him theinan bi ru zokila ral tlan hau tak zia le a ol ai lo zia chu a hmuna omte chuan ka thatiam nge yang lai pui hi an du na lama an ka thina wangin himna tak tak om chuang lawa SSC te chuan thalai tam tak sipaya lu turin an man to a tun hun hi rem changa an mang thei tlata mei chebo po anom nual to bokani SSC ten an man tam zok chu pon an chuawanga man to kan ni tlang pui tunari chuan lo thei lo atop khok te ani ngot lo chuan pona iwak chuak lo hramang u mani omna mun thewa tong trai na den in pui ton zelang uti in mi pui ten cha a ni zana kalei SSC ten tual chunga lai pui an kap na sa hle maya mi bo an tam to bok nen kalei SSC te chuan tual chunga chet an lak na wangin mi pui sipai lam an chelo thailo ani tin an soibok tukin jing wa triana tangin indona chimle mar chakle thlang mun tin maya
in ka na chuak na sa tahan mi pui te thabar lo turin le ngai ngam taka om turin kan cha chewa tahan mi pui te in sa seng tu ti hi chiang taka thu chu a om lo ti ramdang u naw te hria ta tan kan han ta lang tel du boka mi pui te kan poimo a Facebook group a post tam takhi ring vek lo turin kan ngen cheu clear handan in thia mangai dona khoi muna po kalin ral tlan maula tuna ri chuan a him lo vekani ti kan hriat tlana thakop mai poimo top khok lawa hi chuan pon chuak lo ramila buaina harsat na alo ompal chuan keima ni veng chung hruai tu te hena in report vat kan tum thin don ya ti in tahan news chuan an ta langani Changai region Kalemiao township malam ongmin tha te kongtan khwa military council sipai le piso 3 polten drone an enchin na bom attack palawangin naupang som pathum an hliam le February ni som pasari chanudar level khan military council sipai ta chuan drone a bom thak dan an zir kwal vela ongmi tha te kongtan khofi la attack pal ta ka wangin naupang infiam lai mi som pathum hian hliam an tuar ta ni tlailaman ya wangin fi la hian naupang hawan infiama drone atang hian bom hi aron tlata thut mayani hliam na zual ta chu military council sipai damdo ina an phurlut ni in ongmin tha khuwa tual chung mi pakhat chuan a soyani ongmin tha te kongtan khuwa hian military council sipai le piso 3 polten buan khuar meka a khoche vel hi ral thuam lian le ral thuam te mangin an kap fo ani Chinsted Paletua Township Marahuam chunga chin mi pui sipai pol te an ma ni le an ma ni anin be thina wangin thi le hliam anom nual to Marahuam chung pathian tlang khua le pai te khobula hian February ni som pasari chanudar khat le chan ve vel khan CNA CDF maratele Maralen PDF MDF te anin kapti MDF Defense Secretary du wan chuan soya Chinland Council te point hetia marami ve anin bezel chuan huna o rai mai thaya in rem taka om tur chuan mara pol ni lo pol dang emo CNA emo te hi an chua phota tu lang ti in MDF a du wan chuan a soyani anin beina hian CNA sipai pakhata borala CNA le CDF sipai palian hiama MDF sipai thi le hiama nom lo February tha chokmalam khan CNA CDF mara CDF Paletua CDF Thantang CDF Zopei CDF Lau tu le CDF Sen Thang Tang Rualten MDF Kem chu drone le ral thuam dang mangin an bei ronani January ni som ni le pali po khan Lailen pi khwa le mel kwa kumang kho inkara CNF CNA CDF mara sipai te omnak kem chu Maralen Defense Force MDF sipai somthung rualin an lu chila CNA sipai pakhat le CDF mara sipai pakhat tan boralani CDF mara commandar telin division a sipai panga te po January thachung khan MDF MTC tanan manbok mara huam chunga MDF MTC te hi CNA ten an bei le chuan MDF MTC te kan puyang tin Chin ngi nong chuan tun ma khan thu an lo chua to ani Chinsted Falam Khwa Military Council sipai Khalaya 268 Battalion Military Council sipai Fate Skula an tha thin na motor chu February ni som pakwa jingdariat vel khan CNDF ten an beya thi le hliam anom nualani CNO thu puang tu salai chungai chuan Chin mual tlang atangin kan kapa motora chuang Myanmar sipai te hi mi panga velan niang hetia kan be na hi khopui chunga in be na chuan na save takania CDM lut lote lutir kan tuma Myanmar sipai te po anral thuam nen in peturin kan soma anin pek chuan loman kan petrewang tin asoi anin be na hian driver a borala hiam anom nual ti tual chung mi te chuan an soi February ni som le pakwa chhnulam khan Falam khopuya Military Council helicopter pakhata tuma anom na tlang atangin lai lun tlang lam lai puin an bom na sap thu hriat ani bok tun lai hian Mandalay Ongmai Tharsan Township 12th Street a ramdang jin phalna passport siam na office chu alun chur hle niang ni khata mi sing khat teu tho anin tlara
mi za ni vel or chau an siam sak thei sia passport siam tura in tlarte zan lai dar som pahni vel atang ten chan lo hlawa ngak sa in an lo in tlar lok thina ni ni som pakua thani sang ni som ni pali jing khowar ma dar ni vel po khan passport siam tu mai in tlarte chu an tot lu tuka an in nek chep lu tuk chu thi anom pha ani nung lama in tlarten mei chet pahni hi an ron chi la nokin mi yo kum sam nga pahni le makin wei kum sam thum pahni mandalay ya om te ve ve an ni mandalay ong mai ta san ku tu to pagoda bula kong number 12 passport siam na office a hian tun ba kha chuan passport siam an tlem thei hle a military council ten thu nei nan lak nu atangin mi an tam tak thu ta wangin a siam hun bi an siama zan lai thlenga intlar anom ta tau zelani tun ma chuan khohla dewa mi te hian rampona chu an ru ru ngai lawa tuna chuan mandalay passport siam na office a khrisel na le zirna lama wangin passport siam an thahnem hle a mu hre om khopin an tama commission tenen an nok nuai mai tin mandalay khopuya tual chung mi pakhat chuan a sai military council thu nei tu ten February ni soma sipaya tan lo thei lo na tur thuan chu nuwa tang khan passport siam an thahnem sot hle a mi khata mi za vel chau an phal sak lain mi sing khat vel passport siam tum hian in tar thina ni khalkha khua a passport siam na office a po ni tin mi za velin an siam thina an siam sak te hi thalai rual de ure kan ni khalkha khua tual chung mi pakhat chuan passport siam te hi ni tin mi za vel an nia upalamain thalai an thahnem jok tin a soi military council ten thalai rual te sipai tan luitir an ni tur thuwa chu anu atang hian Chinstead township rang ranga po Myanmar sipaya tan luitira man khom an hlawa wangin passport siam an tampha hle ani halka khopuya passport siam sak thin mi pakhat chuan passport siam tur hian chung college ai thong su sa in le id mapung train atula yangun le nipido khopuya siam tur chuan alo bera chet nuai som ni vel se na ngai line a kha chuan chet nuai som velina siam thei tin a sei Myanmar military council te hian kumsang ni soba state peace and development council SPDC hun laya mipui sipai tan luitir na dana siam chu February ni som khan athar tho le a heng awang hian thalai tam jok te rampona chuwa theina passport siam an thahnem pha hle ani CMS holidays hi ilo meshat ve to chinem kumsang ni somparuk atanga din tran to ni in government approved tour operator kani a tourism department in award asyam to tumhnia best tour operator kumsang ni somni pathuma loman pakhatna kumsang ni somni pahnia loman pahni na dong tu kani CMS holidays hian sarkar department mimal chungkwale group tour voitam takkan lo nei to a khovel shanga group mimal le chungko akal du te tour kanwa man sak thei renge zinna tour sum hlom ni rem sang lo tan po thabia pek thei durin bank green clerk tekal tlangin travel loan kan be thei boka Indian passport apply visa hotel flight stay kan ti sak theya izina turam currency imamo thleng po in kan ti sak thei ngal che imamo angzela puitor che in kanin hongrenga milo dor vero le contact CMS holidays mission veng sikul puikon republic road Aizawl Mizoram phone number 0389233594 9436353101 8414893498 8794631467 website www.cmsholidays.com